Ki jon kapab di doktè kè en anglais ou bien cardiologue? Cardiologist. Cardiologist. Et ki jon di doktè zo ou bien orthopédiste? Orthopedist. 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 Et ki jon di yon neurologue? Neurologist. 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 Et yon doktè poumon ou bien pneumologue? Pulmonologist. 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 Et yon doktè peau? Dermatologue? Dermatologist. 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 Et yon doktè ti moun ou bien pédiatre? Pediatrician. 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 Et pour doktè femme, gynécologue? Gynecologist. 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 Et pour doktè dent, dentiste? Dentist. 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 Et pour doktè général ou bien médecin généraliste? Primary care doctor. Primary care doctor. Primary care doctor. Et doktè l'estomac, digestion? Gastroenterologist. 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 Et pour doktè G, gen 3 types. Optician, optometrist, ophthalmologist. Optician, optometrist, ophthalmologist. Ki différence ki genyen entre yo 3? Eh bien, abonne, like, et puis partager, et puis m'a vini avec li pour nous dans l'autre vidéo. Thank you and see you on the next one.